Okay. Kanizere ko mumeze neza, nizere ko gahunda zanyu zose zirimo zibagendekera nkuko mwaziteguye. Shimira cyane abantu mwese mwamaze gukanda subscribe kuri YouTube channel yacu Game Sports Hub, n'abatari bakanda subscribe nyambabwira ati nyamuneka iki ni cyo gihe cyiza cyo kugira ngo ukande subscribe ubundi ujye ubana natwe mu biganiro byacu byose bya buri munsi tubagezaho. Uyu munsi tugiye kuganira kuri equipe ya Manchester United by'umwihariko. Equipe ya Manchester United ni imwe mu equipe arimo amakuru menshi arimo agenda avuga ku bijyanye n'isoko ry'igura n'igurisha, cyane ko kugeza amaginga ya twavuga ko ari imwe mu equipe ifite transfer nyinshi cyangwa se maze gukora deal nyinshi zamaze kuba official. Murabizi neza ko Manchester United yamaze kugurisha uwitwa Rasmus Hojlund muri equipe ya Napoli. Murabizi neza kandi ko equipe ya Manchester United yamaze kumvikana byose na equipe ya Atlanta, ndetse n'uno musore wabo w'umunyabrazil bamwita ngo ni Ederson. So duhere kuri no nkuru n'ubundi mbere yuko tuyivaho dukomeza kuzindi. Equipe ya Manchester United yamaze gusinyisha no mukinnyi Ederson mu gisezerano y'imyaka 5, ariko akaba ari amasezerano y'imyaka 4. Bavuga ko ni imyaka 4 ishobora kwiyongeraho umwaka umwe. Arabizi ko yavuze ngo ashobora kwiyongeraho igihe cyose imyaka 4 yarangira, umwaka wa 5 uhita utangira nyine direct, kireke wabaho ibiganiro bituma uwo mwaka udakomezwa. So kuvuga ngo no kugeza mu mwaka wa 2030, ariko nanone akaba hajya undi mwaka umwe bikagera mu mwaka wa 2031. Iyi deal yatwaye Manchester United amafaranga agera kuri miliyoni 40 n'igice. Niyo ngo yabanje kwishyura miliyoni 40,500 by'amayero, bumvikana miliyoni 4,500 zindi z'amayero zizagendera mu cyo twita ama add-ons. Abizi ko ibyama add-ons byabera muri performance, akaba ngo wenda no mukinnyi gihe abafasha gusoreza nko ku mwanya wa 2, cyane ko wenda yari yarabaye ya 3 muzaduha ibi, mutwara igikombe muzaduha ibi, nimugera kimwe cya 8 nkuko bazakina ziriga. So aho hose rero muri izo add-ons nto hazagenda havamo izi miliyoni 4 n'igice zindi, kugira ngo ino deal by'umwihariko iteganywa ko izarangira ihagaze miliyoni 45. Muri equipe ya Manchester United umukinnyi utahiwe cyangwa se undi mukinnyi uri muravugamo ni umunyaportugal w'imyaka 21 wakiniraga equipe ya West Ham United bita Mateus Fernandes. Uyu mugabo murabizi ko yagiye avugwa mu equipe atandukanye. Yaravuzwe muri equipe ya Arsenal, aravugwa muri equipe ya Liverpool, ariko aho bigeze ubu nkuko tubikesha ikinyamakuru Team Talk kiri kutubwira yuko equipe ya Manchester United ari imwe mu equipe asigaye ifite amahirwe menshi yo kuba yatwara uno mugabo. Uwitwa Fabrizio Romano mu minsi yashize nibwo yari yatubwiye yuko equipe ya Manchester United ifite gahunda yo gusinyisha abamediateri 2 biri priority cyangwa se biri obligated, ariko bakaba bashobora kwiyongeraho n'undi bakaba abamediateri 3 bashya bagomba kwinjira muri no equipe ya Manchester United. Kuba mediateri yari ifite n'undi yari isanzwe ivuga ko badahagije, yifuzaga n'abandi. Uwitwa Carlos Enrique Casemiro yasoje amasezerano ntiyahitamo kongera. Uwitwa Manu Ugarte ni mu bakinnyi no equipe yifuza gusohora, no muri video yo ku munsi w'ejo twabigarutseho ko ari muri ba bakinnyi 8 bagomba gusohoka muri equipe ya Manchester United. So United rero ikabibona ko undi mu mediateur wo kongerwa mu kibuga ari umuntu w'umunyaportugal w'imyaka 21 bita Mateus Fernandes. Equipe ya West Ham nyuma yo kimanutse mu cyiciro cya 2 cyangwa se muri championship, biravugwa yuko nayo nta gahunda yo kuba yagumana uno mukinnyi, ahubwo ko yifuza kumugurisha mu rwego rwo kugira ngo binayifashe kuba ya balansa ibitabo cyangwa se yabona uko igera mu cyiciro cya 2 nta kibazo cy'imishahara na financial fair play, ibintu byose bimeze neza. Nabizi ko harimo n'abandi bakinnyi barimo bavugwa ko West Ham ishobora kubigiye kubarekura, barimo nk'uyu Crescencio Samaville, barimo nka Diouf, ndetse n'abandi ngo nka Gerard Bowen. So nkuko nanone birimo bivugwa
witwa Fabrizio Romano atubwiye ko ekipe ya Manchester United ifite abandi ba mediateri benshi batandukanye irimo yifuza, barimo nk'uwitwa Aurelien Tchouameni, ariko nanone Tchouameni we bisa nk'ibigoranye cyane kubera yuko Jose Mourinho na ekipe Real Madrid baba baramaze gufunga imiryango cyangwa se baba baramaze kuboroka inzira yafata uno musore mu Faransa imusora muri ekipe ya Real Madrid, cyane ko Mourinho nawe ashaka kubanza kumukoresha cyangwa se ashaka kubanza gukorana nawe akareba. Bavuzwe nanone kandi kuri uno musore w'umutaliyani ukinira ekipe ya Newcastle bamwita Sandro Tonali, n'umwe mu bakinnyi bavuzwe cyane cyane muri ekipe ya Manchester United na Arsenal of course, ariko noneho ikavugwa yuko nawe ari umuntu United ikiri gukurikirana, ndetse bakumva ko kuri bo nta n'icyaba cyacitse none ubwo byategeye muri system yo kuvuga ngo nibataba babiri babe batatu. Ariko noneho mu magambo y'uwitwa Fabrizio Romano yagize ati sometimes in the market things can change, so for sure there is going to be a movement at Manchester United for midfielders and Matheus Fernandes is appreciated. Bikaba ari nka kuvuga ngo rimwe na rimwe ibintu byose ku isoko byahinduka, cyasi ibintu ku isoko byahinduka, atariko n'ubundi United iraza gukora movement cyase United iraza gukora deal y'umu mediateur. Rero uwitwa Matheus Fernandes nawe numwe muri abo ngabo United iri muri yabaho cyase numwe mu bo United yifuza. Ekipe ya West Ham biravugwa yuko yaba yamaze kumenyesha Manchester United n'izindi ekipe zose zishaka Matheus Fernandes ko yifuza cyase iri buze gutangwa na Matheus Fernandes ari uko ibonye amafaranga agera kuri miliyoni 80 z'amayero. No gutegereza tukareba ese United yaza kuzitanga, ese hagira indi ekipe zitanga yintwarira cyase. Ibyo byose nibyo tugiye guhanga amaso. Tuvuye kuri uno Matheus Fernandes katwerekeze ku rundi mukinnyi w'umwongereza, imyaka 23, sinzi ibitego 12 atanga assist 12 muri ino sezo, uruhare rw'ibitego 26 mu mikino yose yakinnye. Bamwita Morgan Rogers. Morgan Rogers ni umwe mu bakinnyi bahari bameze neza, bari kwitwara neza, ndetse umuntu ashaka yanavuga yuko niwe mwongereza usigaye ufite performance nziza mu bandi bakinnyi bose babongereza. So ushobora kureba ubundi uretse nk'aba Harry Kane babataka, ariko n'ubundi mu bakinnyi bashobora gukina nk'aba nimero 10 ko urareba Jude Bellingham ntabwo bimeze neza, Cole Palmer yabaye nk'usubira inyuma, Morgan Gibbs White nawe so rwego rwa Rogers. So ekipe ya Manchester United rero biravugwa yuko cyase nk'uko bimaze iminsi binatangazwa irifuza bikomeye ekipe umusore wa ekipe ya Aston Villa bita Morgan Rogers. Nanone amakuru akaba arimo aravuga yuko ekipe ya Aston Villa yaba yamaze gutangariza ekipe ya Arsenal ndetse na Manchester United, na murabizi ko na Man City yari yavuzwe kuri uno musore, ikaba yavuze yuko yifuza miliyoni 100 nk'amafaranga yari yagurishije witwa Jack Grealish 2021 ubwo yajyaga muri ekipe ya Manchester City. Bikavugwa rero ko na none arizo miliyoni yifuza kugira ngo ize kuba yarekura uno muvandimwe Morgan Rogers. Ariko nanone nkuko bitangazwa na BBC bakagira bati Rogers is open to move to Arsenal. Cyasati uwitwa Morgan Rogers ari open cyase na ubwe arumva yifuza kwerekeza muri ekipe ya Arsenal. Ariko nanone gitangazamakuru The Athletic kikatubwira kiti Manchester United has 2 secret weapons that can give them Rogers. Cyasati Manchester United ifite intwaro ebyiri zibanga zishobora kuyihereza sase, zishobora kuyigeza kuri Morgan Rogers. Izo ntwaro rero ni izihe? Murabizi ko umutoza wa Manchester United uyu Michael Carrick
yigeze gutozaho ekipe ya Middlesbrough mu cyiciro cya kabiri. Bikavugwa rero yuko uyu muvandimwe Morgan Rogers yakinnye muri ya Middlesbrough yatozwaga na Michael Carrick. Iyo rero niyo ntwaro ya mbere. Kava The Athletic yiyo iri kutubwira yuko Manchester United n'umutoza wayo Michael Carrick ikintu gishobora kuza gutuma biborohera kuba babona uno mugabo nuko Morgan Rogers yatojweho kandi anazi neza uyu muvandimwe bita Morgan Rogers. Bakavuga bati rero na Morgan Rogers ashobora guhitamo kwiyunga n'umutoza wiwe wahashize cyase n'umuntu bakoranye. Bakongera bakatubwira ngo the Red Devils director of football Jackson Willox worked with him at Manchester City Academy. Uyu mugabo sporting director wa equipe ya Manchester United bita Jackson Willox yaba yarakoranye cyase yari n'ubundi mu baje bashinzwe Academy ya Manchester City mu mwaka wa 2019 kugera mu mwaka wa 2023 nibwo yakozeyo. Kandi muri iyo myaka ari naho harimo hazamuka bitwa ba Cole Palmer aba Morgan Rogers. Bikavugwa rero ko nanone Rogers ashobora kuba yakwemera guhitamo Manchester United nkuko yakoranye n'uno mugabo bita Jackson Willox muri Manchester City. Rero izo nizo ntware ebyiri The Athletic cyase ikintu kinyamakuru The Athletic kirimo kitubwira zishobora kuza gufasha Manchester United kwa yakwegukana uno mukinnyi bita Morgan Rogers kaba yamutwara Arsenal. Barangiza bakakubwira ngo yaba Manchester United manager Michael Carrick yaba na Jackson Willock the director of football bose bakoranye na Morgan Rogers kandi bari banafitanye umubano mwiza wihariye. Bakavuga ngo ikibazo gisigaye rero ni cyo kwibaza ngo eske Manchester United yaba ifite amafaranga ahagije yo kuza gushora kuri Rogers, yaba ifite izo miliyoni 100 iri buze gutanga kuri Rogers kugira ngo ikunde itsinde ekipe ya Arsenal. Nkuko bitangazwa na witwa David Ornstein na Fabrizio Romano, biravugwa yuko cyase birazwi neza ko n'ubundi ekipe ya Manchester United yamaze gusinyisha Ederson, ariko ikaba yifuza abandi ba mediateri bashobora kuba babiri cyase hakaba haza undi umwe. Rero no kwibaza se Michael Carrick araza kubasha kwegukana no Morgan Rogers cyase biraza kurangira yerekeje muri ekipe ya Arsenal. Ibyo byose no gutegereza twareba uko biza kuba bigenda. Izo ni zimwe mu nkuru zari zirimo zivuga muri ekipe ya Manchester United, ariko nanone nkuko biri gutangazwa n'ikinyamakuru cya The Football ikutubwira yuko nanone uwitwa Morgan Rogers ashobora kuza kuba yahitamo ahubwo kwisubirira mu rugo. Murabizi ko ekipe ya Manchester City yavuzwe kuri uno musore bita Morgan Rogers, bigatekerezwa rero yuko Morgan Rogers ashobora kuba yahitamo cyangwa ashobora kuba yakwemera gusubira muri Manchester City. Izi zose ya Manchester United yaba na Arsenal akaba yazitera umugongo. So katutegereze turebe iko biri bugende. Nkwibutsa gukanda subscribe nimba utari wayikanda, abwira ngo nyamuneka n'ujye ureba video ujye wibuka kuyilikinga kuko ni kimwe cyase nimwe mu mpamvu zituma YouTube ikomeza kugenda ipushinga ukaba urimo duha umusanzu wawe, cyane ko iterambere ryacu cyase gukora kuri YouTube channel yacu bishingiye ku bushake bwawe n'imbaraga zawe wazakoresha udushyigikira. So kababwire ngo mukomeze munogerwe na gahunda zanyu zose, wibuke ukanda subscribe kuri YouTube channel yacu ubundi duhure muri video zikurikira.